voini me ni somne pakwa kum sang ni somne pali nilai ni ani a inzawa in chibaile vekule ruang mukim to zalen thu don danin pulal tran puya kum somli pilal shiat pui kum som thum pakwa le an fanulal vo bi ki kum som pakwa thlariat mi naw pai lai ti chu nimin jing dar nga le achan ve vel khan leiminin an chene in chopanolin chiat an to tho shiat ni vele salim veng YMA le veng thenom mitlom ngai ten na tlanga ruang zon na hi thokngalin nimin tlai dar nga le achan ve vel khan ruang hi hmuh kemania ruang hi ni zana YMA hola lumen ani ruang somni pariat mu ani to nimin ni somni pariat thanga kumsang ni somni pali thole nia leiminina anol wanga nunna chan ruang somni pariat mu ani to aizol DC office control room atanga shia thei chinte pakhatna mel thuma mi som pali heng zinga mi pali te hi namdang an ni a mi zo pangale namdang pathum vel chin shiat lovin an la omnia shiatani pani na limena mi pali pathumna salem veng aizola mi pathum palina falkona mi pahni pangana lungseya mi pakhat parukna kelsia mi pakhat pasarina aiboka mi pahni pariatna mawboka mi pakhat te anni Kolasip district a kumria chungin pokso case za somni paruk poikhoi tu kumsom pariat linglo no pangan tam Kolasip district a kumriat kalta chung khan no pang kumtling lo khwai khem thu bwai za somni paruk zialonia poikhoi tu tamjok chu kumtling lo no pang thoni in kumsom pariat noilam anni Kolasip borsap John LT sanga chuan hurswalna wanga no pang nuna thil du omlo thleng tur venan Protection of Child from Sexual Offence Act 2012 zirhauna nei chu poimo tia soye hurswalna lakano pang ven him konga thoktu office le NGO sang shwai tu te chuan thotan khan DC conference hall pokso act 2012 chungchanga meeting an neya meeting kai shwai tu borsap chuan khotlang nuam siam tur chuan no pangte zalen le himna mun ngai to tela poimo tho soya chumi tur chuan no pang ven him dan kan ne sang te kan shia chiana ngai ati hurswalna wanga no pang nun konga chezonga hong thei thil du omlo lo thleng tur ven nan le hetianga in nam noi te man chua sheman ni ngei theinan pokso act 2012 zirhauna nei cho poimo te soye meeting a tarlan ani danin kumriat kalta kumsang ni som paruka tanga kumsang ni somni paling kar chungin Kolasip district a pokso act lo chanin thubwai za somni paruk zia loni a henga hian poikhoi tu tamjok chu kumsom pariat noilam no pang kumtling lote anni thu tarlan ani no pangin ngai venan lo na chung kwa eizon na wanga in chung khura puitling in fa te awap tam lo na chung kwa rui thei thil wanga chung ko boile nu le pa te vil pui lawa no pangin phone an khoi tam na chung kwa a pokso thu bwa hi atam deuh ni in tarlan ani a kumtling lo zinga pokso boy na hi atam wangin zirna in le ko shan kal tlanga in zirtirna kalpui apoimo thute hemi konga hian mithiam ten no pang kumbi thlia dana zirin zirtirna pekni se ti tian relani poi khoina lian zoga thlen lo nan kumting lo te chunga zamo rongkaya zeizir le tongka a in chainom na omani chuan no pangin an chungte mo thunei tu te mo sha tirwat tura zirtirna pek apoimo thule kotma a inrem lova in ngai damna siamani thenchu swalti zalen nani thu soilan ani bok CJM KCML somtwang ralte tarlan danin pokso act 2012 hian kumsom pariat noila mipale meichia huama heda noya hian poikhoi tu te until ti swala zira shemna sang atar langbok pokso noya atwar tu mele ni na pholan chu dan manga shem theini a no pangchunga thil thalo athlenga ni ti shesi thunei tu ti hena thlen lo tu po shem thei anni thua soibok Mizoram Sarkar sumpuk chungchang Mizoram Sarkar chuan open market borrowing OMB mangin loan chengwai bel chezahni pukatuma apukani chuan sarkar kumkalmek kumsangni somni pali tanga kumsangni somni panga chunga OMB a sum apuk masakber turani sumpuk tuma hian RBI chuan OMB manga Mizoram Sarkarin sumpuk turazon thu marchini somni pali kumsangni somni pali khanan tarlanga sumpuk tirdu tan me ni somni pariat kumsangni somni pali thleng chan na hun ahong Mizoram Sarkar chuan financial year kumsangni somni pali tanga kumsangni somni panga chunga OMB manga sumpuk turza tarwa manchu chengwai bel che sang khatza somsari ania ruwa manza thi pu ngei turti nani lo thung
OMB mangemo thil dang atangemo Mizoram sarkar in suma pukhi tun ma tang to ati chinania eng party po in sarkar na chilse anti zia chinani chuti lai nep tu party piang in sarkar lai party te anbe na manro pakhat ani reng bok Mizoram sarkar hi tho chwa nei tlem sarkar lai puya suma in ngat na satakania chuchumi puinol puinan sia sum tho chwa nei tlem na na chuan suma ain dei lo wangin sumpuk tura momo thina apuk thin reng bukani Mizoram sarkar in sumpuk momo thin ti te suma puk thin ti te hi political party mi te hian an chitlang puinarin oma chuti laya sarkar lai be na ta na an mangfo hi chu ramle mi puitana thil thazok du wangani lo sarkar manlak na le thil ti te soisial tum shim na niang sarkar kalfim khurthei nan te ramtana thazok tur du na wanga in soisial te thil thazok in ko mu thei chu atharing mai sumpuk ngai lovin Mizoram sarkari om thei se du thu samania mase puk lovin akal lei theri silau tuna po sumpuk le tumme kani a suma puk le ni poina poimo jok chu sumpuk chu ramle mi puima sona tan mang tangka ni MT te hi ni sarkarin soisel ngor tum ain sarkarin suma mandan adikle diklote a thatlo lama te political party mi te po harwang le zwal se a tha ome Manipurin remna anei theinan sarkar lai puin mala Amit Shah Union Home Minister Amit Shah chuan meitele kuki in kara in rin ton lo na omti boni theinan sarkar lai pui chuan mala meka he malak na hi Lok Sabha in thanzo nuwa tunai chakzoka kalpuyan tumti asoi Amit Shah chuan Lok Sabha in thanzo filani nuwa Manipura remna om theinan malak na chu sarkar lai puin angai poimo berani tur thua soi he boy ne hi helna mo Buaina satliai moni lawa chile ching kara buaina ni wangin tharum manga chinfel mai the ni lo ati buaina inzia omlama pan thelo chanpo nampani inkara inbiak na tamtok lo wangti soin tun naya buaina la thleng reng chuan athu so hian nem hetia soi henga wang hian nampani inkara inrin ton na om theinan meitele kokin kara inbiak na auma poimo tia soi Union Home Minister chuan Lok Sabha in thana om wangin malak na kal chak theilawa Manipur buaina chu hun relo te chunga chinfel mai chi ni lo thu soin huna mamo don ani ati Amit Shah chuan nampani roi tu te po in thanlai chuan politics thila an buai ti soin vochar zo ani hnuai ro thathara malak na om ngei dona hun lo om tura chuan buaina hi om to karing lawati Manipur buaina hi mei ni thum kum sang ni somni pathuma in tran ni in sha thei china mi zani somni in nun na an chan to a thizinga hian meitele kuki zo namba ka veng him tu te po antela namni te hi anin chen pol to lo wangin ral tan tam tak anom boka boina hian zia omlam apan theilawa village volunteer te chu khowing him tura da thin anni WMC in Meitei Nam tribal ni na pek phut tin nor an huai hot World Meitei Council WMC Assam unit chuan Nandapur Charali Asama Norhuai Hotin Meitei Nam chu Schedule Tribe ni na pek ve an phuta WMC Assam unit baka Meitei Nam pol sang apunda mera paibi lup Brahmaputra Valley AMPLBV Assam Pradesh Manipur Association APML United Manipuri Association Assam UMAA te chuan Norhuai hotna hianan telpui WMC chuan Manipur Chief Minister N Biren Singha chu sarkar lai puina phut Meitei Nam chungchang report a pek lo chanan sia thiam lo thon soya report hi sarkar lai puine na petura andu thole abak chin fil ngai chu atulangin sarkar lai pui chuan a boy pui zui mai don ti an soi asama Meitei cheng te hian tribal zinga chiartel anni theinan ma an la rengani India dan pui hnuaya tribal ni na pek anni chuan asama Meitei Nam te chu an himdon ti WMC chuan an tarlanga hemi ni wanghian report tulang chu Ministry of Tribal Affairs ne na pethwai turin en biren singa chu an nge na ni sarkar lai pui ne na report thelu ani hnuwa thilakal tuang ni chuan kumsang ni somne paruk main Assam Meitei te chu tribal ni na pek man anni an be seiti WMC chuan an tarlang Papua New Guinea in Leimin-in achil mi sang ni an chuang ti asoi Papua New Guinea chuan thotani khan United Nations hena anrama Leimin na satak thlengdin mun tharber sia tirin Leimin hian mishing sang ni chuanga chil ni in antarlang Karliam ta zirtop ni khan Papua New Guinea a Inga province omna tlang pangchuna sataka minin Leimin hian in tam tak anhol tel ni in Anram National Disaster Center chuan antarlanga Leimin hian mi sang ni chuanga chilmeng nian chia thuan puang Leimin wang hian in tam taka chiat baka
wan thlaina satakina chetel boka anra mele barzonna angong phahial don ni in disaster office chuan an tar langa zirtomnia leimin atlentir khan thunei tu te chuan thiza thi za aya an taman rin thon lo soi to a tundin huna ruang paruk chau an la muani hetila hian International Organization for Migration IOM chuan leimin wanga thiza thi zaruk somsari vel ani anrin thuan puang to thunga leiminina achil te hi dam takalak chuan in be sei to lo thu antar lang telbok Papua New Guinea official ten UN nena leimin din munan chatirna hian Porgera Mine Highway chopping ni inan soya tundin muna lei hi ala che ring wangin chan chuan na thok to le dam chuak ti tan po ala lo om thei ni anti Papua New Guinea sarkar hian UN tran puina dil ngalin leimina wanga chiarna an to chun na sat ema wangin sipai te ba ka an thenom ram te na tangin chan chuan na thoka puitu an momo thoten soitel bokani Zoro in remna palai na tho tum Zoro Unification Organization Zoro chuan thu chua siamin khovel mun sang sanga om zo fa te lungrwal taka kanom theinan le kanin sui khom le theinana malatu kan ni a Zoro chuan tu naya kan unaw Zetare Eastern Command le Chin National Army CNA le athurwal puite in muthiam lawa sila hialan lek tamai hi poi atilea kanunaw Zetare le CNA te poin unaw in mel haya thalawani ti sia a anin muthiam lo na chun zom lawa anin be ne hi ti top turin kan be sein kan ngen ngal bukani anti Zetare Eastern Command le Chin National Army CNA le athurwal puite po hi unaw thla khat thi sena in zomanni a engamot thu in mu fu lo wanga in ti buai mai anni in alang Zoro chuan khovel mun sang sanga om zo fa te su lungrwal taka om turin le unaw kan ni na tilang turin adu hle ni Zoro chu Zetare le Chin National Army CNA le athurwal puite in lungrwal tak le in ngei taka nom theinan remna palai na tho antomani ti in anthu chua chuan an tar lang bok siahadam doina doctor omlo chan chui zui District Hospital Siaha a Dr. Omlo wanga damlo in entir pakhat an ho puile nia soi chungchang chu Health Minister Shati Rangin Department ho tu ten an chui zuya an thu khom zui ani Meni somne parok pathiani jing da rukvel khan lenchi kumsom kwa Siaha thla pathum na mi chu che solna wangin District Hospital Siaha emergency pan puyania Chanudar ni thlengin Dr. Antonom lo wangin achung telung oi lo chuan casualty tringin anin lama anlet puiti soyani he thil thlengi sia ha bialto MLA Dr. K Bechwa point poeti tho soin medical negligence nialan wangin malaturin health minister hena athenani he tho hi shatani vele health and family welfare minister pilalrin pui chuan health department ho to te so thil omdan chui chiang turina shil ngala thu chiang an shiat no thotani chanu khan minister hian department ho to te thut khom puya he thil thlenge poet I tho minister hian a soya tu nuwa he tiang thil hi thengle to lo turina shiat tirani Assam CM min puna diklo home secretary Assam Sarkar in police commando camp asakwanga forest dana bo chia chungchanga Mizoram in diklo taka anramaron nek wangtia soichu Thubel chian do lo ni ti home secretary Hlal engmoi chuana soi home secretary soidanin Assam Sarkar hian Hailakandi district chunga damchera khobula police commando camp asiam mekna chu forest reserve chunga ni wangin Ministry of Environment Forest and Climate Change chuan Forest Conservation Amendment 2023 bo chiani ti ashila Assam CM chuan Union Minister of EFCC nena ex post facto inference clearance hector somli palia zawadil ti asoi thu chanchin bulama tarlanani commando camp ansak chan hi Mizoram lamatanga ramri nek rugna omchin ti topna tana malakna ni ti asoi thu asoi chongbok commando camp hi ansange ni in shatania FC eknoya clearance analo ti shatani clearance la lo hian heti hunlaya Assam PCCF Tona Special Chief Secretary Forest MK Yadava hian kem sak phalna hi alo pve mai ni na langa FC Ekkala phalna lo penia shatani wangin MOE FCC Regional Office Silong chuan MK Yadava hena hian sokhos notice penia shatani commando kem sakna thomek po MOE FCC hian ati top tir ngalani ati forest clearance chungchanga Assam Sarkar le Ministry of EFNCC in Karthilani lain Mizoram Mertil Vesham Tumle
encroachment ti tongkam asam siemin amanero chanle tangai ni ti poh lal engmo hian a soya Mizoram le Assam ram ri chu la chinfil lawania chinfil tuma inbiak mek lai ani wangin atua ve tan po minron encroach ti chu manarim chang lo ti soin achan chu state pani in kan pom dun khlap ram ri fel tak nei to ni la chumi pela kan kal chuan encroach chu ati theyang tunari chuan a hun lo kan tia pumpel tha kan ti ati zona changin tona commando camp saklai chu mizoten kut kan thlak thin na le kan lo lai mek thanglam dai ramri chungchanga state pani in status khiu an puana pon lam de alani ti home secretary hana soya chuti rualin ramri chin soidana chuan 1875 anga soi chuan Mizoram chin ti thei 1933 ramri ang chuan Assam lamin an ta tia an chalani thei ti asoyani Israel in Rafah area a refugee camp bay Hamas hotulok tilum Rafah area a refugee camp Israel in abei na wangin michanem takin nunna an chan ti in Hamas run health ministry chuan atar langa Southern Gaza Strip a bompo na hmuna hian kang me chhuakna salhe buka Israel Defense Force IDF te chuan senior Hamas leader pani an target thu soin chungmi te omna nia an chia chu an bom ti in an soi ama lokin Hamas te chuan Rafah atangin Tel Aviv chu rocket pariatin an ka buka January thanua Tel Aviv long range manga beile masak bernani ni kalta khan International Court of Justice chuan Israel chu Rafah a military operation anei te ti top ngal turin thupek alo peto ani IDF tena Rafah an be nuwa thu chwa an siama Hamas leader lokpani Yasin Rabia le Khaled Nagar te chu Northwest Rafah anomna hmuna ti hluman ni ti in an soizui ngal buka IDF te chuan Hamas militant te chu precision weapons mangin an be antibok Hamas te chuan Israel be na wang hian Northwest Rafah Palestinian raltan somthum pangain nunna an chan ti in asoizui ve thunga nunna chan jinga meichia le no pangte an tel atibok nunna chan an lapung don te bokin Palestinian Red Crescent Society te chuan chan chwa nan la thokzui zel ti in soi anibok Israel in Rafah abe ma hian Hamas te chuan Tel Aviv chu long range missile mangin Rafah atangin an beya masi chung rocket te chu Israel air defense system chuan lo kap thla in filta an tla thungani Karkalta zirtobnia International Court of Justice in Israel chu Rafah be chunzom lo tora ati chungin Israel chuan be chunzom zela rocket manga Hamas chen Tel Aviv an kap zui chuan Israel in anramtana hlomati na chu adik zia pholan na angangai anibok Israel chuan Hamas te noi chimitur chuan Rafah khopuya anom na chu lo chwa ngai nge ya an ngai mia thungani Hamas te chuan Tel Aviv an ka chan soin Israel in civilian te angai sak chan na ti in an soi ve thunga heti la hian kar thar hi Israel le Hamas te chuan in ka hayom theina na in biak na an nei le hun turani Israel chuan kar thum kalta khan Rafah be chu tan to a Rafah hian Hamas battalion la omten tom khom ti in a soi chu mai ni lovin Hamas ten an ruk bau Israel dam te chu anda khom ni nge ya an ngai boka Israel in be na tan nuwa Rafah tlan chwa san Palestinian noi riat chuang anom to a mei thla khan IDF te chuan Rafah kho saklama cheng mi noi khatvel te chu abe main mun hima in saseng turin alo ti to bok police vote thak lo mi sangkhat somli pasari ten vote an thak theinan MP ke vanlal Vena ECI ya le kha thelut nimin khan lok sabha in thanpui kum sangni somni pali duty tura tir chua Mizoram Armed Police mi sangkhat somli pasari ten tun thlenga vote an thak theilo chungchanga Chief Election Commissioner Election Commission of India hena Rajya Sabha MP ke vanlal Vena chuan lekha thelut lekha hian Lok Sabha MP election kumsang ni somni pali duty tura Mizoram atanga tir chua Mizoram Armed Police mi sangkha somli pasari te tun thlenga vote thak tir lawa an lom chu andigna chanvo hubbe sakna ni thule adik lau thu te vote thak chu India khwale tuyan ni anga andigna chanvo ni thule vote an thlange theina tura ngai to non le turin ECI hi angen ani Leimin-in hnawlin athi aizol mau bok venga mi pilal rin moi kumsumruk pathum pulal thangfala nu pui chu nimin thole ni dar kwale achan vevel khan anram riana Leimin-in hnawlin athi thudon danin pulal thangfala te hian samlukhai bul lungseya hwanan neya thothani khan na thok turin anupui pilal rin moi le afapa le antupanen anriak pheya thama anom lain
nimindar kwale achan vevel khan an kom thlang chu amin thuta in hi achimpuya an thlam kota bolero pickup po Leimin hian ala telani pilarin moi hi Leimin-in achilna tengin lak chho ngal nima se an lak chho nu reivak lawa athizui ngala paber pulal thangfa la chuan liamna lutuk lawa tor nia shiatania an fa pale tupa chu leitol hian chimpui lo wangin an him thung ani khati zong kha tun chumata na kanon ti chhuale theiti chuni e